ndozima Jordan tumwebazo w'emyaka 22 y'obukuru niwari kugambwa kuba buzibwo habina z'abatakamanyirwe ekiresereho kushobanjirwa abanyabuzarebe hamwe n'abatura becwekeki ekikorwa eki kikaba izoba ryo kubanza sabiteji kirukorerwa mu kacweka kakekishaka omubwire bw'ekiro obu Jordan yabire narwo mutawuni y'ishongoro hamwe na mugenzi we izoba ryo kubanza umwana wanje nkasibana waha nanga kasiba byani kuzashira 12 namuhisumu yanjye ngaze kujinshagengera nashaginga umutabuni ho hari y'amasanyarazi n'inginera kwa kuzaho umururo yagenda yakunshagengera kuzashira saha izakazi yanza kubasaha 2 akagenzire na munyanyazi wanje wa Swento tubabiye nibiza bari ko mu muhanda bavuga n'abantu babakwata kuba bakwasere munyanyazi wanje we yabakiza amani yiruka yaginza mwiza kutweta esaha ejo twagenda twaza kuri aba bakwatara twasanga atakiro sero yona abantu bona bataho hururu twaza umushaka kurunda tukaranturonde kiro cyona kuzashira saa 5 twabwo mu kigara okurugerera nyina Jordan abamutwire bakabanza kushaba emitoro 80 kandi aziyashashwire bitu bwanyuma batandika kushaba miliyoni 7 bakugitera nagambo Ruganda kandi nagira ngo nwa kutera takwenda bamuterre na atire saa 3 yaga kajya ngo kutera saa 4 unanda bamusindikire mitoro 80 saa mukaga kuzishire saa mukaga sente ngo bazo musindikira bisente no yabari yo mutabuni nyende nayizire nashire kunuye bajya ngo bazagaraka batere saa 10 kuzishire batera twaheza imitoro 80 twaronda twabahereza bikana twabahereza bagamba kale mu yoko mutahe umwana wanyaraza kwiga hano twasitama bwira bashobora bwashisha bagisha abantu tibakati Rich Onesimus owabiraine Jordan bari kumukwata yatugambira mwabyabireho epise ndizo ekihitse atomo kiyatrabonaga no mojo nti ntababatiritse wabahura no bamanyise atikitare tamo yamara nama kukimugambe yaje tuwapi nakakana batwata twena babiri akatwa ikakizimbe cy'imiryango ibiri tibakutura batwata twena hato mu kutwata twena umusigazo akorasi akajuruzi bayashonka yarekeri bato mu kujirekera ayabera ngo wasira yikanga ato mu kwekanga nanye ko kumwese kuza kwasi nkiruka abena nyamba hemirimo yanje yo mukayona kandi abena tuyamba no muka tureberera abena akora tuguranke byo kurya mwena abena tureberera munonga birajye umwana murungi munonga abatinde shoma ekikorwa eki kikangere binjo mucwekeki kandi nibendabe byo kwerinda bakora umurimo gwabo kucungura umusigazo gu kamweni tumusere yitu tube batakagizira umwana obatu hara muri ngugu bakamutwara kibishitaka tubire kunkati kitubire kunkati bento bihurira handi mwe ntato umwana witwabuzire byatushobera nito tushongera cyo ko polisi tebasize kutwereza report anshongeji bitwe RDC wibanda district Godfrey Mbetegerize yahamya kikorwa eki n'amazima ari umusigazo w'ubusire amuceke cyakacinga ishangwa rutano kanso kandi ngo n'umurundo rwa kabiri wo gushanga abantu baburaho ubwo wabanze kubura akebuzaho yashabanye na sente kuzabuzire yarwo ya leta bamburize yagira ngo akayebuze ari kwenda sente kugana nyine nabwo ntato utakira mu cyaro ubwo guhatobuzire musandeji tukiri tucondoza kureba ahari gasha kwa Timose Mushabe omuribanda.